Hadirin, berikutnya yang tidak kalah menariknya adalah persembahan pamungkas dari Duta Provinsi Bali, Sekegong Ratna Saraswati IHDN Denpasar, yang akan menampilkan fragmentari IHDN Denpasar dengan judul Katundung Dewi Sita. Tak lama setelah Sri Rama kembali menduduki tahta Ayodhya, muncul suara-suara sumbang di tengah-tengah rakyat Ayodhya yang mempertanyakan kesucian Dewi Sita yang selama bertahun-tahun disekap di Istana Alenka. Mendengar suara rakyat ini, Sri Rama memutuskan untuk membuang Dewi Sita ke dalam hutan. Pada hari yang telah ditentukan, Sri Rama memerintahkan Laksmana untuk mengantar Dewi Sita dan meninggalkannya di dalam hutan. Atas perintah Sri Rama, dengan rasa berat hati, Laksmana mengantar Dewi Sita yang sedang hamil muda ke dalam hutan di dekat pertapaan Bagawan Walmiki. Dewi Sita kemudian dibawa ke Pasraman, di mana tak lama kemudian ia melahirkan putra kembar yang diberi nama Kusa dan Lawa. Dengan dalang Iwayan Juana Adi Saputra, Iwayan Darmida, penata tari Iwayan Juana Adi Saputra, Dewa Ketut Wisnawa, penata tabuh Iwayan Darya, Iwayan Dedi Sumantra, Ketua I Gusti Ngurah Pertu Agung, Sekretaris Imade Adi Brahman, penanggung jawab I Ketut Wisarja, dan penasehat Inengah Dwija, Iwayan Rai, dan Anak Agung Raka. Hadirin penonton yang berbahagia, bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kami persembahkan, inilah fragmentari IHDN Denpasar dengan judul Katundung Dewi Sita. Selamat menyaksikan. Sot rimang kalaning semah. Iya tuh biji. Rimus jangkep nian satekan ya. Iya dari gede pergawan walmiki. Siwu peraku mat mengramu yan cari Sian narita niran sire suri legawur ibu sampun sido Jayu marun dari tengah-tengah kanu Uri sampun kelas menggunakan sir santa saudara Umawut dia sire dia jenaki marun tengayu Irang adalah kenikatan nanti Labakan kenikatan jalan Jori tanan mangkin wateking jana makrin tenayu
Jaya barayo semayo lah kar gotong royong kali jani sing tekol lemen iki jelakun nih. Ya nih yo. Sing lagas pagae amun-amunang bayune males ngomong ngeko memunyi. Pada cijel mau stres tuh bro. Cangorin Cina. Woi, ngomong. Zaman janis yang perlu ngomong subuh ada kebebasan untuk menyampaikan isi hati ketidakpuasan menjadi rakyat gitu nah. Lan. Keberasan jani keginan mulut wah ketegale ngalih ane matan pong upoji. Asal bertekau somah ke mantan pacar. Ini cak liang bayu dah lo. Melo turut ke beli batis beli lo, dia olas beli sedang ulas lagi saya. Boleh beli karena sepang paling bagus kan awak masih lo matamus nah ada gitu lo cihnan beli ini terus no kapan yang itu yang sang melone yang ngonyel orang kenapa buin awak keginan di petani lo aduh cacok sing kodak bencang urut kedak bahasa ancang taluh beli urut cangnya nah saja nyempes saja dari mamoni ke kita ini dia las beli do beli ngena pelat beli yang lah harga diri dari nalo sing dadi ajaken kene keto Adi tole bali aja po pangkudo cang noleh beli ada jabali makajin mange tagak mengimar senyum kan beli adom balik udang di balik batu beli adom masuk ada beli gitu olas tuh oh bates cang mencelano dia beli lewat aku naik cinan beli tresno kal ketegal main gandong itu sing lah mobil kangwang magandong ada beli udah tiang gandong aku bisa ke jalan ngoyong kenapa cek betekat di tegal ada waratu beli kemudian beli tuyuk bandi kang gandong tiang begitu ada main neangon nyelim orang kena pitui dadi petani dini deman bahagia sewireh bahagia tuh sing ada ukurane tuh nang toleh dewa ratu pala gantung pala wijo nama buah ngerepaya ciknan ida sang yang widi suwe cori sasukat ida sang ramo ngawurat lan alap lo mas dewek yang beli mas dewek lala jemaah arit tuh buah manggis atuh dewa ratu sajo gemah ripah lo jinawi
jagat ini dia ayo dia dah. Nene lo. Buluana. Jan. Nene. Tuh, dia ratu. Sama aja buluana lo. Malih beli do liang raos. Melang ada sidam nih. Paling sidam ada sebon ilau kali kan yan. Dah beli jak bisa kalau kan ngaraosan. Nah ngoyong nene. Puasa lah, aduh, Dewa Ratu. Ceman hati itu, yang banyak kini kan kasih. Nah, volume ando, weh, pan, weh. Oh no, subuh jebak, wadah. Hello, Kang Wang montolan ngale buah. Pituwi makweh paswecan ido Sangyang Widi iragodo melajar engkau dari manusia. Apa kerana keto yang nak tuwa pidan uturen mungkin jaman cuecan ido betaro lan bat iye ngeben ngabo pada medadayan pangseng lobo bong mana keranjang alih kelong keranjang 5 keranjang man ngadat ye 500 tali bin mani maklecat bangkyang 2 juta lapis pocol masih ne Dewa Ratu lolo jak makajak risa sukat ida sang ramo Dewa dadi nata dini ayo dia jak asing tinandor sarwo mupo. Oh, apa kerana keto ida mau peragan Darmo mau peragan Wisnu turun di jagate yang subuh nak Darmo mimpin gumi jag luwong bagumi irago jak makejangkengken paton mengikuti jejak beliau sebagai seorang pemimpin melalui apa? Tresna cinta kepada tanah kelahiran. Tresna tekeneng Karangawak. Nawang Karangawak. Lo nawang sing urin tiang. Karangawak tuh karang artinya tongos. Awak tuh ni ange sarire. Apa ne sedang jen? Ilmu pengetahuan pangsi dairaga dadi nak duwak. Kewalo disubuh duwak kedo angona nuwak anak. Oh bah, melalui keterampilan skill. Di manakah didapat skill dari sekul? Yang singlah skill kalau bisa sekalan. Oh, angkal raga nih, angkan Karangawak, karang tanah, ada gendengan yang singlah karang tanah, Karangawak kita nurin. Nak percis karang tanah aja Karangawak. Dawang Ibu Pertiwi, tanah nih Ibu Pertiwi. Ido Ibu Pertiwi status weco yang caro agama nih ngadanang apale karmo dini ada contoh. Apokal pulau, mangis pulau, buah mangis kalau mau buah. Ramutan pulau, mau buah ramutan. Salak buah pulau, mau buah salak. Ibi sosis pulau jang panak legado. Kita unduk Engkal pun ni suecane do bedaro, ne angon Pertiwi mo madanang pale karmo. Oh, yang diada di agama ini, mari kita sedini mungkin menanamkan kebajikan pada diri kita masing-masing. Karena apa? Kebajikan itulah yang paling sempurna di dunia, yang paling abadi di dunia ini. Oh, kita dengar nah, yang angon Pertiwi mo lan pangsing rago jojo ngale sesulo, pangsing pocol rago melajian agama. Weh beli, sebang beli nih. Agama yang kan profesor kan kena beli ya. Dan salah tampi. Beli tamat S2 IHDN pang lo nawang. Bagi jurusan Brahma Widya Filsafat. Nah masuk 2 tiban 2,5 tahun, cang 5 tiban masuk. Sing tamat mekelo cang masuk, semakin lama saya di sekolah semakin banyak ilmu pengetahuan yang saya serap. Oh, kalau mana bekas nying lapana dojo suong pangning madanang etika, estetika, keindahan dan etika itu menjadi satu. Pangseng rago mengutamakan keindahan, estetika yang overload, yang tanpa makna. Di mana kita dapat makna? Ya di IHDN tawang le. Nah beli dari Laos beli dari sajan nenek malu. Somah lo di jone. Nak gotong royong uling semang kliang hilang. Cang jajangan biasa aja kita jam kayak kerja gotong royong yo hilang likit dan tahu aja ya ngemitrin sama timpal lo. Tahu ke kafe ya tuh. Tadi liung nak kita tuh karang tanah nasi musuang hasil. Sebenarnya yo yang melakoni hidup ya nih. Sewange kontrakan ada di apa kape remang-remang. Apa yang terjadi? Generasi muda kita menjadi pecandu narkoba panginawangna.
Wahai kita semuanya, mari kita tegas menolak yang namanya narkoba. Say no to drug. Ada yang menawarkan narkoba? No. Tapi ada yang menawarkan prestasi? Yes. Nah, ini malu. Somanya di jone, somanya nih. Ini kicap-kicap yang kan kangin. Dia ratu beli nih, yo teko leng di jaya nih sajan sepang yo sebat sajan. Wait, no. Yan, Cina kijo marone, nanang orang kencang nak gotong royong cimi kliang hilangan. Ajan setato cik itu, ipi nak macan ngentak linge, cintak sepang aja na. Masa nak apa danang mendam pedaging di puroci, ngatur pekelam di kafe, aduh dewa ratu cila mengulusak cine, cikijo nih. Aduh, ampun, yang jadi ampun. Kasih bidang jarang ngomong apa ngeten. Duaning wenten kapialang ngeten. Ini kapialang dia puniki ini yang puniki ini. Di tiang duwe sampi. Jak 3 bulan sampai dia ilang jak paling dia ngene. Aduh, cari medawaliton, cari medawaliton, cari medawaliton. Wajak coba paling. Jak dapat di tiang sampai di tiang, wenten di badan sampai pan gocong. Don maning sampai diang beleng ya, beleng sampai paling. Beleng. Ya, di beleng sampai dia. Jak mewah saya nanti di diang sida beleng sampai dia niko mau nang. Jak adap di diang sampai dia kedan ya. Oke, tuh sampai Cibajang ngeleh beleng 2 bulan sakit di kandang pan kocong jadi beleng bakatang cito perkara ancang oren Cina. Yang cingelah bubuan patut gaeneng kandang. Itu masih yancing lah tegalapian pangseng uyaken bawa podana walungane gatutna gaeneng pagehan. Cang mau ngerti tutup penyelesaian yang terbaik. Kemudian irago megongang uliana sampai ukut. Lebih baik jalan tengah kita cari. Mari kita utamakan perdamaian pangseng irago puturunya mau bali saling gontok, saling ngantem, saling mati. Jangan kita saling pukul, mari kita saling rangkul. Jangan kita saling hina, mari kita saling bina. Jangan saling paksa, mari perkosa. Tadawang ni, waya bungot ya. Sama kelo di ADN 5 tahun sang senama tamat. Kene yan. Munyin raos cimaro mesesimeng ring kawentenan ide sang Rama Dewa. Pekerimik pikopat panjak keliu sing cumpu nyiwi do Dewi Sita Maka ada Naraswari apa kerano 14 tiban ke Pandung. Mara pesang Rahwana kesucian to ketanro kan to mau nang jani bedajo dajan desa nyatuang do Dewi Sita lo desa nyatuang Dewi Sita ne bokengken lantas sing rago jak makejang ne yen bo sing cumpu nyiwi sang ngawurat makerapin idone aduh ne cacang petik sing sengaja dulu aduh ori lawu samangkano ori keraman wateking jana makrente ning ayu wasari karena ngelawan sirsang truna laksamana. Ori sedak malili cita nurek sekunang parejana. Sang Laksamana Ratu susunan di tiang palungo cokor dewa gumanti kadiasa punika kewentenan para janone dan cumpu pacang iwido Dewi Sita risantukan kasucian itu kesengsayaan Ratu ampura peng banget di tiang Ratu.
wawu kareng saturani kang jana para yang mojar sida turun laksa gede paman keto masih para janane aja yen mundo saja buat tetema ngatur paman maka sujate ning paman sang sayo buat kesucian imo kago pinaka ardenari suari dini diayo paman mangdaning paman tatas maweruh rikala ning sire sang legawo umawo sire diah jenaki marwenten ning ayo dia supo kagelar upo kare mosatya geninyen paman kesaksen ning para dewata kitu masih para wonare rikala ning kejanten ning sire dia jenaki malih kawin tenang suci irike sangat ini ngatur ngering sang legawo kitu nyen paman Ratu sesunan di tiang ampura di tiang langano ringi ratu yen sampun kadyamunika pangenika pemargi doking nguni kewanten boyo di tiang pacang purun nika ten kebawas dewa saksi wanara saksi para janone banyak ring ayodya ten wenten yaksiang yen oleh kesekalan mangkin manusa saksi ten wenten ratu duaning titiang pacang nyiwida nika sane angen biyuta ring krama Banjar ring krama desa niki ring ayodya ratu ampura ben banget ratu iya ya mangkana luwir pada ruang sedemikian watur yen kitu saja buat atur paman mula sang nato sideng alap atur yai payah nah sedinane jani gelah bakal tangkil kebun matur sang legawo paman inggian kadyamunika durus nangkil kepuri ampura titiang matur suksema ratu sigel digala sila mampu pusir sang tunalaksmana beli nah tuk tadi bani beli matur ke kita ring ida sang Tunalaksmana tiang tadi sebagai seorang wanita merasa tersinggung martabat yang sudah terasa terinyak kepeneng mungin beli dodawang beli selalu mencurigai wanita beli selalu meremehkan merendahkan wanita pang beli nawang nah cinta wanita itu jauh lebih dalam daripada cintamu sebagai laki-laki tawang beli. Kapan wanita itu berbuat serong itu didahului oleh perbuatanmu yang selalu mengumar hawa nafsu kau Jalaluddin. Tak pasang jangan. Weh lo dona kita na lo mai ngamul kita na. Ne boy rago dari banyak dari rakyat terus terang itu yang paling baik daripada rago saling kaden. Gumi itu wok jadi tawang lo mekejang saling kaden. Banyak keseng percaya ke pemimpin kadene pemimpinnya kene gitu bodi dhuwur saling peturu pemimpin makejang saling kaden kan lebih baik kita berterus terang apa adanya itu yang kita lihat permasalahan di masyarakat itu yang kita laporkan jangan mengada-ada gitu loh bang itu mekayonin kewah dari raja dari pemimpin lagut sana berdua do pikirnya gajahnya gede kan nah di pemimpin serenakan bebek wani dan manmunyi dan pejunin no bantai kewah yang ngomong dong aloh kalau nah do beli ngedi olas beli nah do ben jumune to nah ajan nah do yang kiang dong bote raso jumpu pacang nyiwin beli sebagai laki-laki sing den terima nah ido sang pragan wicaksana bangyang ido membekayunin lalalan janilan abolan abo buah kepekan ini pekan tapian mi adep dumadak kira go mana payu lo jidang beli basa kilo lo nah beli mas dewek yang beli aduh teman aten dia akan dari lampah sirut laksaman cinarita dan marwan teneng ayo dia ori pamijalan irit ada mantari ori wasar kepsar wasenjata
pasukan punang negari. Pehir Sri Legau Rakerian Patih Mokitu Mahekitu Yayin wir dewa dekaton maron lemah padil Yadna Bintara yang beri kesempatan punang negari Raja Sugariwu Marudek Yato Popan Uri wasnian pepek kemunuh mau dan manti canpai ngarep bidang ngaris mau lupa ucap
Ratu Serinarendra palunguh syukur dewa. Medal sekali mangkit ketangkil nganduk di tiap kaning pada bau danda mantri. Menawi wenten sabah pawajana pidage ngaris ketelang titiang pawajana. Riwau samangkan mojar puisi resang legau. Paman Rakriano patih bau dana tanu mantri sedaya. Rasa ngayu bahagia gelah di subane persida madag nate dinili ayo dia. Turmaning yadi sang berata subanyu seraheng ke Prabon kapening gelah dumadak subakti ni panyake medasar asih punyalan bakti rias tulan taseng sukerta kunang ayo dia yang kita paman nenek mulus yang suut lakar abdiang lah. Nah kaping roro lantaseng pamakas paman kapi sugrewo cening maruti kita masih wateking wenarene sing suut gelalakar ngaturung seksema yan sing mulus sangkaning subaktin wenarene rikapan lantaseng sida jaya ring ranandana rikapan yadi Dewi Janaki persida jane madak nate madak Ardanaraswari dinili ayoda gitu paman uriwa usamangkan umatura pusir kapi sugriwa singyo wasang tabe kapi sugriwa Srinarendra dan sanangi ratu malih membawas kadia sapunika boya ke puniki sampun semayone dekonguni iratu mapitulung muput teng wicara ring Kiskena titiang mangken sampun dantes titiang mapitulung ring iratu dumadak serayo kanthi Kiskena lawan Aryodhyane dan sida pasah aratu uri wawu samangkan di keraman sang lagawa ngaturi kanang peparuman saksen ondian mawas dadi danu rana gata pedak atang kelawan sir sang lagawa singgih aratu sesuneng perana gata palungu coko dewa ngarawang ngeri kawentenan posepane kadi mangkin menawi wenten rahat sade patut palungu coko dewa turus udah paman agi ya mah bener satu orang paman turus yen kadi asa punika nesaklis singgih telur aksi sembah panubak mang daning tan kekening sot upadarawa duh iya itu nelaksmana pamuliho semah temah rwentening yang sinembah mogi sida paripurna adi neteng udoy dewa nadak sare ritat kalaning beli ngadakeng peparuman turmaning tangkil dewane mesemita sarwa ojam luwer kadi pucuke kuca dan sida teja janar apa mirip ada suksekel di sedoning kayu ni dewane laut tengah aturang ade iya samangkana mojar siratuna laksana singgih belia patut pisan kali runtuh pawacana belia duaning kawentenan ring jabo sami panjak mau seng kawentenang parinding biasito sami nenten cumpu nyiwi kawentenang ida pinaka Ardanaraswari baliaku risan tukang kesucian kawentenan ida seng sayo para jana baliaku rikalan kadia sampuniku sampun titiang mapakeling kapeneng janone
Rikena kang sapunika kawenten diah jenaki wenten ring Ayodya sampun kegelar rupa karema sadya geni nenten ngego para panjang. Ori wau samangkane diatir remuk punang hidup sirsang legawa jujur hati sang Truna Laksamana Dewa. Dongke tunduk pikobat dipanyak lakar sing jumpu nyiwi Ki Adi Dewi Sita maka ada naraswari maru sajan beli mebaosan Bang Sita Sukerta jaga dek rasa mewah pesan beli lakar ngelaksanang yen subah kene lantas sepanjang kemabiayudan adik. Jadi sing suwut-suwut diadi kati bening lara di benang janine kadi 14 tiban subuh mepasang kelawan beli termaning jani panya ke sing jumpu. Nah adik beli sing jelakar mekelit beli makan atu dan beli makan ratu rat kinangaranang banyak tuh kingaranang tunggal patut beli mesek ini banyak Dewi Dewa sang sayo Iyan buka kita undok pikopat para jana nih. Soadina ning jani Iadi Dewi Sita bakal larung beli kemo ke tengah parwata adi. Uri wawu samangkana pamutus wicara sirsang legawa. Ondian tantali mapus sira kapi sugriw. Ya. Sang tabe kapi sugriwu seringan itu napi Iratu pacang larung Idayari Dewi Sita sapunika pemutus wicarane Cung menawi ratu lali ring subaktin titiang gudang prajurit Pancawati Wanara subuh pejah doke ngardi kertek situ bandu operatane lawan sang kumbekana berhasta Indrajit nika sangkanin titiang subakti melanang Idayari maka rabeni ratu dikira ngalaga titiang tencumpu ratu wamangkana juga sang Maruti umat lawan sira sang lagawa siya wasang tabe sang Maruti Sri Narendra titiang taler tencumpu kadi pemutus wicara nih kadi sampun ketiba napi wang Idayari ida Ibu Agung dados kelarung mangkin ke tengah yang parwata boyo kepuniki raos panjak sarang akeh yang nika pacang ramang sing perakat-perakat gitu ngong panjak adok kenana kangin adok kenana kau titiang cutat dan terima wah bapak kapi sugriwa kadang pelapa makin wah nanak Maruti iyan mengkene pemutus wicara enak mamut jika pabulika makan gua kisi tau wah selinarin lo mamut jika kapi sugriwa lawan sang Maruti sugriwa yes ari awus samangkana kikeles mojarku sire sang legawa adi Truna Laksamana Dewa paman Rakyana Pate cutet buka kita pemutus wicarane apa keranane mutus wicara kautamaning sang awerat mula melanangi para jana kalengke keluarga kalengke pertisentana jiwa permana tonglah lakar melanang panjang kita nyen paman aing nggih Aratu Beli Agung yen kadia menika dianggo mandi ngiring punapi pajang pemargi lautang adi paman pateh jak mekejang amet keretone laut ngatah ya dilakar kemo ketengah parwata inggih dianggo mandi saire Aratu sesunan dianggo Cinaritana Warenaya ke Praja Ayodya Rikayuania luwir urap sari marwon tening swarga
samangkan digeles pusir sang legawo piperaya ketemu lawan setri. Dohantenku kang Sang legawo digelis moja lawan sang tunolaksi. Udah yayi jowi danku Adi Masti Watman beline Hidewo maka Ardana Reswari maring Ayodya Pura Adi. Ayo Pengideh beline kapenenge dewa Adi Masti Watman beline. Depesanyen lakare dewa salit arsa suksekel ring sejroning kayun disubane beli lakar mawa sangono kejani Adi. Wicara ring peparoman ade tetujuan beline mula ngayasa kirtiang jagat ayudyane ngayasa kirtiang panyake mekejang suwere kewak suboben beli lakar lumaksana ade suwere panyake jani subo sing cumpu kapening dewa kapening beli ngawerat ini Tumawinen jani beli lakar ngelarong dewa kemu ke tengah ing parwata Adi. Ori wawu samangkana menangis posir Dewi Sita. Ratu beli agung rasa belah tangkah di tiang merang kat di bawah beline ki wau.
Pastiban beli mepasakan sarang titiang. Disampuni titiang peresido katemu. Mangkin laris beli pacang larung titiang. Napi iwang titiange beli. Yen sampun iku sangkaning pemutus wicara. Kewanten beli mangda sauninga. Mangkin iki titiang sedang mobot beli. Manik ring sajroning garbo. Ane waliyo lakar nerosang ke Prabon dengan Ayodya. Yen beli pacang larong. Napi pacang kewentenan. Perti sentanone beli. Aduh. Adi Dewi Sitawi Dewo. Prasu belah tangkah beli nerimo hundo kejani. Sake walo. Ni mulo pemutus beline teguh nyen kayo ni dewa cutat i dewa lakar larung beli adi yadi sang truno laksmana lakar ngadah ki dewa kemu ketengahing parwada suk semang legang pesannya nadi singge beli yana sapuni ketitiang gumandi ngiring tumadak titiang nemu rakayu beli. Nah adi nang suara mondot lan kereang adi mekingke nang jani apa jenis kal pemutus mula gumanti ngayasa kertiang panyake adi sedek kingkeng remuk kang adi lan dap-dapang adi yadi subuh siaga tekening kereta ciciang ngiring beli aku dan sedang mengucap sampun siaga durus nih kaya ibu mangga sidalungo aku adi sang Truna Laksmana becek-becek ini dewa memargi nyumujugeng parwata dumadak imoki dewa nemu kerahayan yang ketu adi Dewi Sita lautangi dewa mungah kemoga kereta nih adi singa titiang mau pamit beli lautang adik berjalan adik dumadak rahayu pemargini dewa sida kecuno kelawan beli malih adik beli rasa sakit kamu titiang beli pacang mepasangan lautang majalan adi dumadak memurah kayu ciciang pamit beli adi lautang beli aku jangan sedang ngamon Ratu sesunan titiang palungo cokori dewa ampura titiang panjang kaulone sampun titiang langah pramadana nengke ratu dong sampun ya sangkaning titiang mangke di ratu kelarung ketengah parwata ampura titiang ratu udah paman para jano ajak mau kejang pak
Donyen pamandu malangeng pemargen kadidia sido. Inge durus pemarga ratu. Dumadak dumadek sida rahayu pemargen ratu. Lahir matanjang besunya ngai do makin sedang mopot lantas ketulung saking puri jaga sakit adanan suku tiang asanang mati malonan beli nah nang suud apun to nyen sing merasa sepet yan bekekene lantas sunup ne boido sang maharaja sang praratu ne dahating mau damo nilan sanang tulak ajak mekejang keraman itu sang ramo ngadak nato mulung utamang kepentingan yoi rakyat kepentingan yoi pajak pangsing cara jani megarang nak di pemimpin kewala angon gede angon ngetoh keluarga angon melan nang pianak perti sentano tuh ane ngawe nang wok pralayo gumi tawang lo nah dumadak sangkaning ida sang ramo ngutus wicara sekadia sapuniki maka tutuladan riwekas jagat sida nemu kurte rahaja moksartem jagat ditelan kedolan nah belilan kedolan jangkal ngahang naksino beli pangida rahayu pejalan itu nah lalo meme sudah untuk gelak aling meme lalo menjalan perasaan sedih Wantian cinari tenen marwon teneng madian neng wane ring panepe neng luah gange Sayu waktu ngangoben pisan kawen teneng wano kue pisan kue dengan taruh pisan memang lemah. Bunganya mekar harum wangi. Ku yang paling ditumpang di samsarinya. Tenangi paksi sedang saling kegalokin saling kegalokin kuen dan kudu sani adio amrih kopanya ikidang bungane mekar harum wangi.
Sita kelapu-lapu ring tengahing parwata tanpa seraya tanpa kanti paling itu ngeruru kenang mesayuban jero tulung titiang jero jejak titiang iki ring tengahing wana makwe pisan beburon galak-galak ratusan yang para mogawe banjur Wadian gegeri kanang waduh menawana satu rumah gempa. Ya sar dulu mawas-awas. Wah, merih-merih pepakan moron kening tuan. Ori sedang merih-merih pepakan. Awas resar dulu. Apaan bedamu marwat dengan wane? Wantian kebetulan konang akasih sapa penjalan pusir bogawan tuan binabi Wantian mawas-awas lawan rikraman pusir Dewi Janaki sedang tawan-tawan teknis. Soar dulu gitu. Ayo abari kesenada pusir Dewi Janaki. Apaan? Songo setridah kating luwih wicaksana maka Ardana Reswari. Oh, nanak Dewi Sita hinganika. Bapa Begawan Walmiki sampun mawruh lawan pamutus wicara mahrun dening ayu dia. Apa madangian mangkana? Pemargin beleni Dewa Sang Rama Wijaya sanang tulat sing kasinatria mahudama nyentuh keto cening Dewi Sita. Idewa sing sanang meseselan suwirah bekal manusa pituwi cening Panumadian Wisnu Laksmi suwirah idewa meperagan manusa sing lakar sida luput tegeneng ketekan papat suka duka lara pati. Mungkin ya manusia nyen sugih ne
Mungkin jelakar mau tamu ne dadi pemimpin. Yan ketemu tekening duka lara lan pati sing ngidang lakar mekelit yen kitu jeneng. Singgih aratu yang begawan. Titiang sampun pasrah pisan pacang nerimu kini kewentanane mangkin sakewantenine garban titiang puniki perti sentano ayo dia riwekas pake penyelidiki jagat ayo dia nika sane sengsayen titiang aratu. Oh kemenanak Dewi Sita hinganika riwekas perti sentana ni dewone rikapan tan sida nulat lawan rikaraman siresang lawagawa pinake guru rupake neangon pertiwi mo lantas jak mekejang pian pangdot ngelah perti sentana ne mau tamo weruh ring sastra bakti ring wedotan melupeng pitra puja Sudarma neng dadi nak tuwa dadi reramo iraga patut mesuluk malu siwireh iraga dadi nak tuwa pinaka tetuladan dai dewa seng saya riwekas emas seperti sentana ayo dia putrani dewone lan ngajak bapo dini melajah di peseraman melajah ang sastra ajiane kebawos ke darman yen cara jani lantas seng tongos melajah kenane madan agama Hindu darmone sadu darmone sujati to didu ado tongos di jalan Ratna kampus Institut Hindu Dharma Negeri Denpasarnya gitu jeneng singe aratu yen kadia menika dumadak riwekas peti sentanan titiang nalar peti sentano para jana ayo dia sira sidang ruruh kesane kewastanin pepelajaran ini kering IHDN ratu. Oh nanak iyan jeneng anak iya talungok makrunding peselaman ramai bapo rias tu sida dirgahayu dirgayusu siapa kan dia unang cari ke tunung Dewi Sita